اف ظلامه کو هدی دمشه ناوه و حج علیه و او نچار مایه کو شواخوا لسر ویچیایی در باز کریه. جبر کو دورا در بازبونا جدری سینور دناوبر حرما کردستان و ترکیه دا نگهشته وی او نچار مایه کو مینا هجمارک ریوینگان لگل خزم و حوالین خواه شوا زوستان دناوا منوبیسه دا در باز کرنه. شوی دینه ساعت نهیم اوه بیکردنه زخوی هم بیکردنه هم شوی دیالی بویش سرینه هم سری برم گله جمدی؟ ای خودی از زخ جمدی نو دریه سینور سرزیر کو به ترکی وک ازوم هاتیه بناف کرن بریا 7 سالا دناوبرا باجارو که چلا جلومرگی و آمدیا دهوکی داوه بویه. دریه سینور روژه 7 ساعت و نیوه خدمت در ریونگان آنکو ساعت 8 و نیوه سری صبح دست به کار دیگه و حیا 5 ایوار بردوام دیگه. پیش شو دیگه روزا برده روزا حتی ایوای نویتی بچه نویتی سایشه بمین نلیه یک نوی ولیه نه حتی نه اوتیله ها نه جهی دست نویجه که ها نه جهی چاوخوانه که ها چون نه هجمارک زیده ریونگی کو کتن ریزا در بازبونا دریه سینور دور نگهشتی وان او نچارمانه کو حیا روژا دین بندا دورا خو بسکنن وده نه لابو که نه جهی خوارن که ها تشتک دورین نه ما چیکن چه ما نباش برف صاره بارانه ابقى انسان مقدور ها انسان بعض مقدور yani yardım da kazanır ama geri hatına ama hani malafı nakaş meşe ama diye göre ben hastahane ambulansı da kazan kesne yani yardım da kazan böyle deri merhaba kem der bast. Deriye sínor ku bo aboriya deverê jî pir giring e hejmarek zêde rûnişvan bi saya vî derî debara xwe pêk tînin. Bo çareseriya vê pizgirekî rêwîng daxwaz dikin ku deriye sînor mîna deriyên dîn 24 saetan xizmetê bide. خدا هم اشی مویا هم تین علی بخواد کار کیم که کوچینه او خدا مقدود بود کنه و دانه حتی سلامی ها یا عابد خدا سریبه او صبح منو بعد حالی مویا ایراقی و بعد منو بعد اما ساعت 8 نهی شورت کردن حتی اینجی ایران خودم 24 ساعت و بجی گهنه کار کی گهنه خباته کی خلاصاری خدا نشده Lêje aliyê Tirkiye ve karmendekî deriyê sînor ku nexwast navê xwe bide got ku ew ji ber ewlehiyê nikarin 24 saetan xizmetê bidin. Qaymakamê bajarokê Çelê Anko Çukurcayê Hesan Kurt di meha mijdara 2022 da ji Ajansa Anadoluya re ragihandibû ku haya wan ji kêmahiyên deriyê sînor heye û ji bo durustkirina şert û mercan xebatên wan berdewam dike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemerk.